ebandleni lingaba lihle ibandla kodwa ngicela ningenzele into eyodwa sithole kanye nabo bonke abazalwane sekwenzeke konke lokho esizokwenza namhlanje ningawugqiba umfula ngoba konke lokho esikubonayo ingoba bokukhona umfula lingaba lihle ibandla kube khona ama-air conditioner kodwa umfula kamoya oyingcwele uma ungekho ingxaki ke leyo sondela phela lithi iBhayibheli yokuqala umfula wawuthi na ugijima igiyona uthi na ugijima wona uveza igolide ngapha yabona ukuthi uma ngabe umfula ukhona imali yavela amatshe amahla yavela awavezwa ukuyifuna nokukhuluma kuvezwa ukuthi umfula ukhona yini ngamanye amagama ungaze ulwe nabazalwane ningalingi nje bafundisi nami ngiyifaka kini isazosuswa lengubo bese uyobushumayela le uthi niyibonile-ke mina ningenzelani akushiwo njalo vulela umfula uma kukhona umfula uzokhuluma bese kuvela izinto ezinhle yonke lemfula emithathu kuyashiwo ukuthi yayigijimaphi na ufunda iBhayibheli kahle lakho nje ungafundeli kuyoshaya abantu uyifundele wena nje yonke lemithathu imifula kuyashiwo ukuthi yayigijima kuphi nalo ugijima la omunye ugijima ngapha kukhusha kuyabonakala ukuthi uma sifuna ideni ukuthi lali ngakuphi singasheshe silithole singalibamba impela wonke ngikhutshwa wodwa nje olapha ku verse 14 kuthiwa noEfrat wayekhona asuzwa ke wona ukuthi ugijima lonke leminye imifula njengoba igijima uEfrat kuthiwe naye wayekhona angiphindi njengoba imifula kamoya ingcwele ugijima ebandleni abazalwane besebenza benza lokho kushiwo umoya kaNkulunkulu bakhona nabo Efrat ababukele laba abasebenzayo ngicela ungenzela into yodwa ungabe uEfrat wasenkonzweni ngoba uzogcina usola uzogcina ukhuluma kabi ulimaza nalabo abasebenzayo njengoba ngithi ngake ngaba semhlanganweni wamamillionaire into yangimangaza khona oyedwa wayebroke ngendaba yokuthi wadivorsa nonkosikazi kwabanje wathathelwa izinto wabuya waba phansi kanti besaziwa ukuthi naye imillionaire laba banaye umfula wabo usagijima kahle bathi umfowethu lo every month siyapledge wonke lo nyaka 20,000 sisonke aze naye afinyelele kulezinga esikulo aze naye abekulezi ngoba uke wayinambitha lempilo ungamhleka umuntu nakabuye phansi kunaloko masiphakamisane nawe Efrat vuma nasifundisa akupostelwa wena nethi sifuna na uphakame ke ugijime kuvele nelakho igolide verse 15 isitholo elakhokelele noma abanye bangavala izindlebe ke elakhokelele umfula sowukhona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesemthatha uAdam wamfaka ensimini nezithelo enomfula. Oh my God, what a prophecy. uAdam walandwa umfula sowukhona ensimini wazofakwa kwase kuthiwa yilimele bese uyilonda kahle lensimi
uNkulunkulu kulandile mntakasithole ukufake kule nsimbi kuleli bandla ungayigqibi imifula